Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere bamwe mu basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batsinzwe n'umutwe wa M23 bambutse umupaka bakubuhungiro mu Rwanda. Ibi bibaye nyuma y'uko abarwanyi ba M23 bigaruye umujyi wa Goma. Ubuyobozi bw'uyu mujyi no bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru bari bari muri uyu mujyi bahisemo kwishyikiriza M23 bamburwa intwaro abandi bahungira mu Rwanda. Didier kutoka Kongo, mimi nafika hapa Rwanda fatana kukimbia hali ya vita, nagombana vita paske vita ni kabumbu, wengine wanashindaka, wengine wanaweza, wengine wanashinda, wengine wanaweza vile vile, na njoo pale ba adversaire wanaweza na njoo pale tunatoroka tunajiripoti ufasi fulani na tupumzike kwanja tujiretablir kama muda mrefu, tujue kama government itafanya enjuu yetu. Ndio hakuna tena nyingine pale. Muda hapa pale vitu viko vizuri. Vitu viko bien, maisha ni vile mzee. Sina la mingi ya kueleza, Mungu ndiye anajua, basi ni pole pole tu mzee. Yeah.